Sunday. See you there. I'm ready for my buddy's run. Yay! We are ready for my buddy's run. See you there. My buddy's run. I'm running this Sunday. My buddies are running this Sunday. See you there. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana dengan sokongan anda kita ada lebih 7,000 peserta. Lagi semangat, bakar semangat kita. Merdeka! Rasa sungguh meriah sungguh pada hari ini kerana dapat berlari bersama-sama. My buddies run, one of the run I always looking forward, and I really enjoy the road. And well done to the organizer and to all the runners. Congratulations for your good run. The road is quite nice. Hopefully next year I can join back this run. Thank you so much. It was amazing. I love doing the runs here. It's always such a good atmosphere and always lots of participants. So it's been a good day for me. Actually, it's a excited activity. So usually we like to participate in this type of activities. Kita pun finish 5 km. Actually, terasa best. Aku sangat gembira boleh sertai run inilah. So sangat bagus. Terima kasih kepada My Buddy Run bagi peluang kepada kita untuk join kategori kita 5 km. Kategori ni untuk tunjukkan bahawa OKU juga boleh buat apa benda lah, as long as they put dia punya mind and dia punya heart into it, you can do anything. Disability is just a word.
gembira kena dapat lucky draw kereta Iris dan saya bersyukurlah dapat hadiah lucky draw. Ini adalah My Buddies Run Sehati Sejiwa pada tahun 2016. Ini adalah kali kedua kami lakukan program ini dan kami lihat basically lagi banyak peserta. Because tahun ni hanya dah ada 7,000 peserta yang join. Jadi kami lihat memang banyak pelari memang suka cara kami buat dengan event, dengan show, dengan lucky draw. Jadi mereka tahu, tengok mereka tinggal sampai akhir untuk tahu siapa yang menang. Jadi saya harap anda datang kepada My Buddies Run Sehati Sejiwa tahun depan. See you later. Buat lagi banyak run, korang akan join. Buddies Sehati Sejiwa.